Ovog puta krećemo sa vlogmasima. Napokon se advent vratio na ono najljepše mjesto u gradu. Možda to sad ne izgleda baš nešto spektakularno. Čovjek i grane me napadaju, Luka. Dobrodošli. Ovog puta krećemo sa vlogmasima. Šta je to vlogmas? Ako ste već tu dugo YouTube-a, već znate da u vrijeme Božića svi ovi youtuberi, kreatori snimaju vlogmas. Generalno ti najbolje kreirati vlogmas nego Osječkoj tvrđi, centralnom dijelu Osječkog adventa. A što je to vlogmas? Sad ostanite pa ćete saznati. Advent se vratio u tvrđu, mogli ste vidjeti par kadrova. Mislim da na radost svih Osječana, pa tako i mene, napokon se Advent vratio na ono najljepše mjesto u gradu. Tvrđa je obnovljena, bit će predivno. Tu iza mene je period kraja Tomislava. Ne znam, ako ste bili već na Adventu u Osijeku, bude preljepo, ovako nebo cijelo okićeno lampicama. Stvarno onako jedan predivno iskustvo i za posjetiti kako budete ikad u Osijeku. Slobodno mi se javite, provešću vas ja po Adventu. Ja fotkam i snimam cijeli Advent, naravno, šta ćemo drugo raditi. Pratim tako da zapratite i Advent u Osijeku pa popratite šta ekipa radi. Većina će biti mojih fotki i videa. Ja idem vidjeti malo posnimat šta dečki trenutno rade, kako kite, jer naravno moramo popratiti šta se sve dešava. Advent će biti ove godine preljep, kako sam spomenuo, vratio se u samu tvrđu i ne možemo biti više oduševljeni jer najljepši Advent u Osijeku koji ikad bio u tvrđi, a vidjet ćemo da li će ispuniti svoje očekivanja i ove godine. Možda to sad ne izgleda baš nešto spektakularno, ali kad Luka to uredi, znači ovaj period iza mene će biti najljepši dio grada. Tu se svi slikaju, tu je svima najbolje. Luka? Peder Park će biti lijep poslije mene. Nego, počeli smo od vloga snimati. Šta je to vlogmas? Za vas koji ne znate, čovjek i grane me napadaju, Luka, ne mogu vjerovati. Vidi ga što mrda, evo ova korpa. Vlogmas je u biti vlog koji snima se od 1.12. do 25.12. Počeo je kao trend, tipa 2011. youtuberica jedna je krenula kao snimat adventski kalendar u videu, kao video adventski kalendar. I tad je krenio trend, sad to praktički svi rade i super je zanimljivo. Ne znam koliko pratite, koliko ste do sad pratili, ali svi poznati youtuberi, kreatori, poznate ličnosti čak snimaju vlogmase u nekim oblicima i super je zanimljivo. Ja ću probati snimati od 1.12. do 25.12. A Luka će probati okititi ovo sve prije početka Adventa. Naravno, kakav bi bio to vlogmas, da izdržiš 25 dana snimanja moraš imati brutalan plan. Ja sam naravno na mobitelu napisao neke teme koje ćemo obraditi u ovom vlogmasu. Ja ću se potruditi napraviti sve teme praktički. Biće i božićnih temi, obilazak advenata. Gledat ćemo u prvom polovici vlogmasa da obiđemo što više advenata, tako da ako budete htjeli ići na koji advent, vidite gdje je najbolje. Ićemo svuda i svagdje. Božićne teme, ja se nadam da će biti sve božićne teme ili neće. To ćemo vidjeti usputno. Za sad imamo 15 ideja koji bi snimio i sve će biti božićne. I tako, znači od danas, sljedećih 25 dana, družimo se svaki dan. Svaki dan ćemo snimati vlogmas, pratite pa ćete znati šta se dešava. Svi koji se niste subscribe-ali, stisnite dole subscribe i like i vidimo se sutra.